Khadwai tarik nok prak man la kasnem, kanyai long kasngi kabadum dan dikasngi bangin persyak ia kasokar India. Laong ubah Samuel Jerwa ubalang chairman jaka North East Students Organization. Ubah Samuel Jerwa habe keren bat ka Rikisi channel akan dikasngi khadwai tarik nok prak arjar arpau kasngi kebakum ka North East Student Organization kala pelong ia ka jingwa lamayong ha keleng-keleng kijaka jaka dikathan chitai lam mingi kentuk ru ia ka jalan mekhlea. Ulong kandigasngi namar ba kadigasngi ha kembakar dorbar Raja Sabha kala pediang bat munjur ya ka citizenship amendment bill ha kabakala kelas dan kaany wasamel ulong walada yen kaany la pentrikam bakala long hukum kaany ha kaleng keri India rinda kaleng jong kathan chitai lam ingi kanyai persya ya kani kaany bakanyai kanmaru bakani kasngi kadigasngi kabadum kasngi kabakasokar India kala yurat bakala leben ya ka seru pa nakani kathan chitai lam ingi. Tiga dia jing protes sega dia wala ka ding mereka anjung kan. Dia kalau ya nadu betul ka macam sedang hiu pernah Desember. Dia batba di constituent organization mengata ki biasa drop lang mani kan. Kia na lagi jongki program. Long ka nesu long ka di jing body. Dia rei na jing perkut jong pandemic samio penyai bah chakwat ya kam. Dia rei wat lagi ki constituent organization jong ka nesu como ki SU GSU patri ki wei ki ya mo ban persyak nesi Dia rei mentaksi dah kalau kerpang marbelai ban adu macam senam nila benar-benar ba kani khatwei tarik jong no pra kandai baik kasngi ke badiong ne black day mentaka not is bro kowe wala da si la de ka akru rei kasngi kandai baik manusam ingin observe ikani ingin view ikani ingin kenal ikani bagai ka black day parbelai ba Raja Sabha ba khaddu ka pas ya ka si apa Parliament jong Raja Sabha kemudian khabar tarik Desember ada ka kenal tarik dia kini kan yai long macam Muslim banten kan mau ibri ni ya gajing le mutlop gajing le siliang jong sokat dia persyai repat ya kan ka than dalam ni berkoi kita diga kubur yang kuaban ai ringba ni ka black day secara sokat dia kawai mung persyai ka ti ajo ko poru ko dei pat kawai pat ka political injustice ka ba ka sokat India kala le persyai ya ki repat hang ni apa not easy ko kawai kamu kini kamu baka sokar kepada persen lagi simba yang kasi bukan muka black ni any form of atrocities kan ini justice long ya kasi kan tanya sih ya kasi kan ni diga ka khalwitrik diga black day namantaka kan ni ka khalwitrik di sama kan ka particular tanya kasi ndai si ye margani ga diga kam ko bahe ba sokar India ka le ati but kan ni ka kam ka yai ne na ko ga singi sa ko islam kam di ko lo kom to kan tinggi rungin yai kan mau bagian kan mau gini long dian gitu ni kai bukan sohar India kalau le nado punya ni pun hadu pun Islam ada kendai sohar India kalau le you percaya hak joko poru abalo yo banyak keren bat ubah lambok star welmar ngar presiden jangka seng KSU ulang bakaseng kum kad khat jangka nisu kanyai penlong ikan dikasih kum kadak man persya ya kajing tombor jangka sohar ke India hakabon ra ya kibri ke banage pat kiri banlong kinong snong hakan dikathan bat kan dikajing le kan penglarit pat ya kitrai muluk kibadan hakan dikacaka hakan dikasngi la iru baki khat jangka seng KSU kilawa ya kilama yang keleng-keleng kam thuk ru ya kajing tho kibadan man persya ya kajing trekam juga dikaah Jika jingkan pa jungi ni ka ski pasan nisu ni propoi kelaran champion Meroki kenhun seng ni dan post jungi so mission makani kasing di kasing padum ni blak ni po kana isu propoi kadau banang kong golong ba pat pedeng gajing persya jong di babon balang kampan kare termuluk ha jela paper plek jeng ke tan stay lam ni ibadai ni kan CEB support dari nakaliang kasukar dia kam semua sangap kam semua saskor ka gajing dawa gajing persya jeng kare termuluk kan di tan stay lam ni kalau ya chakmat bat kala kom na kabor ba kapa sepo lok sabha bat kala pas po Raja Sabha ka CEB bat ka kalong ka CE bat kalong ka an kan marba kani kadai sebentar kajing borak amendment jenis sekarang dia kalong ban ai nong song ni kita gibreu ki badai na kui pat kiri na Afghanistan Pakistan Bangladesh Bangladesh ndai ko kalong beling yang persya kalong ka than dalam ni ko common issue ni trena ko pot ko kalong sepang kani issue ni blok
Kebalong kat set ia ke identiti jung ki tradisi muluk. Kira da kini pula don lupa ke anang penjelai ke anang kelalong minoriti jung tradisi muluk. Sukar dia kanang persyang ban warna asu diberi masubar penbun beriu su untuk ke hans dalam ngi jelapa fer. Kini ketika sebentar ke jeng ba kesukar dia kan semla buram yang iki tradisi muluk kan semla kuat imat penprotek ya ke identiti jung tradisi muluk. Jadi kini ke session ke neso session kini kesini wadom kesini belakte anu is berkuai kalau ba serta dia kalau sebentar ke kambot in kita sor jong pat ba tradisi muluk po kini kan dalam ngi berkuai. Andai long wat pren jong kata kini kasih i ke ada lupa kada ada ke an. Nah kalian jumi ke isu rangkat pastri jumi so midang ye teng ban yang berpersa beriang jo kini ke ci kan rekam kam tam po ka cela jumi kan kumjuru kumkarai kan so ba kan beriang ban rekam kan si po kan isu berkuai. Kau minta sih kira le te angan klan deh di tejibana deh nih. Baru mereka kasih janjian nih. Baru disek kekuatan bangila ni ini di flag kat wajing to disek ketaruh herokat baru ni kelum kasih janjian apa itu jangan kumkadak pangi ni persa ya kini si iba minum priang ba kumkadak ba umpan pa ba kan kembor yang sekarang di sacisin ciwan ya kesal jumpa ba apa dari muluk ni kan dalam ini